جه دنگ امریکا ل واشنطن پایتخت سلاف و رزه من صالح دمیجر بو بینر نهجا ده خلک ایرو یا برنامه مجار و میوان ده از میوان خورا کریزا سیاسی عراق و رین چارەسەری گوتوبێژ دکم. جه هلبجارتن جوتمها بوری و عراق درباسی قناغک نو یا ندیار بویه و هین تشت چارەسەری جه ناکوکین آلیین سیاسی را نهاتن دیتن ریبر آینی شیعه مقتدا صدر که هجمارا هری مزن یا کرسیین پرلمانی به دست خسته بو لی نکاری بو پرانیه که ساز بکه جبو هلبجارتنا سروکه که نو و دامزراندن حکومته که اف بو دمکه جی پارتیاوی جه پرلمانی وکشیایه داخوازا هلوشاندنا پارلمانه و هلبجارتنین پیشوخت که گلک هولو بانگو کمبون جبو نزیکرنا آلیین دجبر بون لی همی تک چون گرجی گهشتن آستا پفچونین کجر بری کروشا هی جارک دیر آرام ببه پامنیر ما لهولیر احمد زیباری راپورتک آماده کریه کام به هفرا لی تماشا بکن. تخو چونین جدا جداین هرما کردستان نرینین خوال سر روشا آلوزا عراق برچاو دکن و تیدا پیش بینیاوی که دکن دنها دا چاره نویسی سیاسی عراق پر آلوز بویو چاره سر کرناوی زحمت کتیه کردستان دا نبینه یعنی سر لعنه دی بینه بریاردری کمیته آسایشو برگریه خولا چاره پارلمنتا عراق دبیجه هر دو آلین صدر و چارچوبه هماهنگی چکدار هنه گر پرزگریک وها بردام بن نیا دورک و شرچه ببه لورا پیوسته نتوین اگرتی رولا خواه ببینن و چارەسەریه که جبو روشا عراق و ببینن ثاني هبي بلن بدا خواه هم دەزانین هم لانی تیاری سەدری هم لانی چوارچێوەی هەماگی خەڵکی چەکداریان هەیە ئەم خەڵکە چەکدارە ڕەنگە کێشەکان بەو شێوەی کە بەردەوام بێ ڕەنگە لە شوێنێک لە شوێنەکان ڕووداوێک ڕووبدا ئەو ڕووداوە بۆ شوێنێکی تر پەرە بسێنی و ڕەنگە شەڕێک لە نێوانی ڕووبدا ئەگەر بیرکردنەوەیەکی عێراقیانەی یعنی بیرکردنەوەیەکی خزمەتکردنە لە بەرنامەدا نەبێ یعنی لەو بیرکردنەوە تەسکەی خۆدا نێنە خوارەوە ڕەنگە دوور نییە ئەم وەزعەش ڕوو بدا و گەیشتنیش بە ڕێککەوتن خاڵێکی مەسەرەن خاڵێکی هاوبەش لە نێواندا زۆر بە دووری دەزانم بۆیە ئەم وەزای کە ئێستا هەیە ڕەنگە ناسەقامگیری عێراق لەسەر ئاسایشی ناوچەکەش مەترسی بێ بۆیە ئەگەر ئەوان نەگەنە ڕێککەوتن پێویستە نەتەوەیەکگرتەکان ڕۆلی خۆی ببینێ پێویستە نەتەوەیەکگرتەکان داوا لە ئەنجومەنی ئاسایش بکاتن یانی چارەسەرێک لە بۆ بارودۆخی عێراقدا بدۆزنەوە. چاودێرین سیاسی دبێژن بڕێیا شەڕ و چەک و گرژیان عێراق وێ خراپتر ببە و چارەسەریاوێ دێ پڕ زەحمەت و پاش بکەوە ji balxwe mamostayekî zanistên siyasiyên zanînge heye dibêje baştirîn rê ji bo çareserkirina rewşa siyasiya Iraqê û rewşê bigiştî parvebûna welatê Iraqê ye bi ser sê aliyan. بە پێشبینی من باشترین حال ئەو هەرچەنە زۆری ئەم شتە باس کراوە دابش بوونە یاخۆ بکرێ بە سێ بەشەوەتر وەکو فدرالی بێ وەکو کۆنفدرالی بێ بەشێکی سوننە و شیعە و کورد بێ واتە دابش بوونە بابەتێکی تر کە من ئەمێ لێرە باسی کەمیان خودبی و ڕوژێنم ڕەنگە بەهۆی کۆتایی هاتنی پەیماننامەی لۆزان و دیاریکردنی سنوورەکان جارێکی تر ئەم ناوچێ جارێکی تر بکەیتەوە کە سنوور تۆزێک زەحمەتە بگۆڕێ بەڵام ڕەنگە لە ناوڕۆکی وڵاتەکان بگۆ گۆڕانکاریەکە بێ. Li gorî çavdêran derbozbûna Iraqê ji vê rewşaniha û çareserkirina pirsên wê yên alos tenê birêya danûstan û li hev hatinan e nek birêya şer û fereskirina îradeyên xwe. Diktor Mehmûd Osman siyaset medarekî kevnarî Kurd e nerînek cuda li ser rewşa Iraqê bigiştî heye. Biyanê wê ne hevê xweyan helîkin
هیچ وڵاتی ئامادە نییە بێ بۆیان حەل بکە کۆن کە مشکل عێراق بۆ ئەمریکا هاتووە هیچ کەس نایێسە ئێرانیش زۆر نایەوێتە دەخۆڵ بکات چکە ئێران نایەت بێ بە تەرەف بین سەدر و بین ئێتار دەوێت لەگە هەمویان عەلاقەی هەبێ زۆر ئەوانی جدی نین ئەمریکا و ئێران خەریکی گفتوگۆی ڤیێنان لە بینی خۆیان ئەوە لە مهم بەلایەن مەسەلەی عێراق لە عالەما بەگەشتی دەوری کەم بووە خەڵق زۆر احتیمامی پێ نادەن وڵاتی ئاشکرا دکەن کو دوان هەموو گرژی و ئاڵوزیاندا بڕێزە ئێکی زرار گەهایە وڵاتیان لەو ڕاوەک دەبێژن بڕێە خوین ڕێشتنی و شەڕ و ئاڵوزیان پرزگریک چارەسەر نابن تەنێ دخوازن مافین وڵاتیان وەرنستاندن بیک و تو شەڕ و ئاڵوزیەک چێ ببە ام داخوازت که این اف وضع آلوس او عراق کفتیته دا که او چندین سال اف وضع حوصای آلوس خوبه ندیدی ام هست که این اف لیکت گشتن نافبرا همی لایانان دا پیدا بید لایان شیعی یه سنی یه کرد چونکه اگر لیکت گشتن نبیتن ضررمند ای که العراق دا حولاتیه لوا پیتویه اف لاینت ها بیگ بهن و نبیت اگر هندێک و خوین بهێت ڕێشتە دنەهادا ڕەوشە عێراقی تاڕادەیەکی ئارام بووە لێوەهاتێ چاوەڕێکردن و جاردن ئاڵۆزی دناوبەرە هێزن مەزن نیەن عێراقی چێ ببن ئەحمەد زێباری دەنگی ئەمریکا هەولێر بەرێ عێراقێ لەکویە گەلۆ هەلبژارتنên پێشوەخت ئەگەر ببن دێ کار ببن چارە ji krîza Kurya Iraqê re rola Kurdan Kurdên Iraqê di vê qonaxa hestar de çi ye rîyên çareseriyê çi ne ji bo ronîkirin û şîrevekina van pirsan û hin pirsên dinên girêdayî vê mijarê niha domî van tevlîme dibin yasanas Xetab Umer û Diktor Samî Etrûşî siyasetmedar û endamê berê Parlemana Iraqê ku her du jî li herêma Kurdistana Iraqê dimînin dema we her du rêzdaran jî baş Diktor Samî ez pirsa xwe yekem ji cem te dest pê bikin em dizanin ku Sedr rij de li ser helwesta xwe ya di derbarê hilweşandina Parlemanê û hildarxistina hilbijartinên pêşwext de ev sînaryo çi qas mumkîn e li ser erdê من البيشي زور سباس بو في درفتي وصلافوريز بو تو بو خطابي هروساجي بو همو بينال و بسرن واجيك براستی جی بری ام في برسوی بدین بیشم گله که گرنگ هم زفرینه و یعنی درستی عراق یعنی چه گله که گرنگ هم وقتی هم سر بابت که عراق تاغوین کاراوت صدر برف چویه برای مقتدا صدر چه بریار دایه یا کرد چه رول ده بیتن دفعه گله که گرنگ هم زاین یعنی عراق پشتی 2003 و بتایبت پشتی 2005 و دستوری یعنی عراق که دموکراسیت چه بجنیا توافقی یا سازانیه عراق نینه عراق که او هندک جارا گازید کن عراق که زوری نبیده پیک اینان نه تیار صدری نه برز مالکی و اطار تنسیقی نه کس لاین شیطن عراقی اکلا بکتن بیشتن ام زوری نه خلاص معنا از حکمرانی العراقی کم بدید نام دستور عراقی و درفتی نادت و درفتی دادن بیتن همی لاین هماهنگی بکن و پیک وبشین و عراقی برای وبن اما کو دستور هم بحث کن و کو یاسا هرچند که خطاب جی موجوده بس اوامد هیتیش سیاست برینوکه یعنی ماتا ویدن شیعه الگل کرد الگل سنه هر سپیک و بجدار بند في حکومتات دهاتی جیدا هر حال وایه هر حال ماموستا از وگرم جمتا از بچم جم ماموستا خطاب عین دویخ آله ده یعنی ام دزانن وک نمونه لبنان جی وک ماموستا سامی گوتی کو يعني او ديمقراطيه وان ديمقراطيه كل سر لها فكرني هاتي افاكرن يعني الشيعه تشتكي دبن سنه تشتكي دبن ام بيجن كرد يعني بيجن نمونه عراقي ده كرد تشتكي دبن يعني دوي دميدا رجدبونا صدر لسر نرينا خوا كو دوي حكومتك تشيكه كو ام بيجن ديمقراطيه نورمال يا كو براني دستلا داربه ودمي او تشكي براتيكيه العراقي واجر بمين السريا خوا وتش بقومه ما مستخطاب دنجي متيتا بلا دنجي متي صلاة الله وصلاة ما مستسامي بن بسيرة تقلك رونجش من او كل عراقد بالصدر تني او ما دست الصدر ده جواشتنا جماورية لسر
دەسەڵاتن عراقی بتایبەت و خراپترینش واژیەوە ئەو گەواشتنە دێخە سەر دەسەڵاتە دادوەری لە عراقێک و پێشتر gelek ew serokatiyên siyasiyek wekû siyasî bikar bîne wekû serokkomar wekû encûmenî wezîra wekû parleman pitir biadên siyasiyê tey ev çendîn sal li Iraqê ev hatibûn têkvedanj layên siyasî û kêşeyên siyasî ve belam ya komatersiya wê zêde vêcerê ser encûmenê dadwerî Iraqê Sadr gelekî yani meydana siyasî de ew piştî vekişiyanış Parlamana Kurdistanê takebedîl boî ew givaştinê ser lanên diyê wan cihab kit ew ku desalatê wê dezda ji rê yasayî vek xwe gelek diyar e Mamosta Samî ji aşeret pîda kêşa eklayîkirina Parlemanê birêka encûmenê dadwerî û givaştinkirin ser encûmenê dadwerî ev destê encûmenê dadwerî derîne ve kêşeyeka destûrî ye Sadr xwe va pêngava zanit boçona mij derveyî ku yasayî nîne teyarê Sadr zanit yasayî nîne û gelek ji ro nebûwa ku ev babetekî yasayî nîne belam takebedîlê destê teyarê Sadr de ew givaştineş layê cemawarî ve çikû vekeşiyaneş Parlemanî û hikûmeteka kara de jî tê de nîne ji ber hindê ewa ku Sadr nûket kir boçûna min zanit layê siyasî de tenê gîrokirinek bê lazim e ez hosat xwînim xandina rewşa Iraqê ji dervê ku babet destûrî babet yasayî ew û demborandineke bû gihiştin pisa çend mehekên heyva baş Mamosta xetab ez vê pirsê bikim yani eger her çendî dadgeh em bêjin dadgeha federalî nikare biryarê vê derbarê bide bawer dikim yani Sadr li gornerîna wî ku tiştek heye yani ew bêjin ew derfet heye ku Parleman were hilweşandin û hilbijartinên pêşwext çêbe wê demê mîkanîzma wê çi ye eger em bibêjin dadgeha federalî biryar neda yan jî got ne ji desalata wê ye di nav Parlemanê de çawa ev yek dibe pêkila dadga encûmenê dadwerî bixwe biryareke eglakere hey pêştir diyar e ku serokê wê jî her diyar kir ku ev nehete hejmartin ji taybetmendiyê encûmenê dadwerî ku hela Parlemanê bikir el gore ewa ku nav Parlemanî yasen Iraqî de hey el ser pişinyareka serokatiya komara Iraqê encûmenê wezîran yan jî û Parleman xwe et nav Parlemanê Iraqê de encûmenînerên Iraqê de dengî li ser bide zorîne ewa dengî helweşandina Parlemanî di navê ji layê teyarê tensîqî ve hiç rengekî nahêt qebûl kirin ev yani îşareteke bu hindê ku Parleman êdî Parleman nahêt hal kirin yani Parleman ekla nabît viya teyarê Sadrî beref xaleka dîve bişêt her du kaj tu konvekî ve piştî rûniştina Helbosî û Mesud Barzanî serokê Parti Demokrat tu ronî her du kaj jî peyama xwe da ku êdî vê Parlemanekê qayîm hebêt êdî yani lanê Helbosî û Barzanî û teyarê tensîqî jî û imtîdad piştî ku vê di mahiyê beyanname xwe derê xistî digel hindê da nebû ku hela Parlemanî bibe rastî imtîdad û beşek ew endamên ku serbexûne ev vê rengî diyar dibe ku Parleman hel nawa şid divê ber heleka dî beref pêkaveka diya baştir biçin ku nav Parlemanî de nêzîkiyek bi lanê siyasî Belê nerîna te gehîşt Mamosta xetab em ê vegerin lê piştî wê piştî navbirekê em vedgerin bînerî hêja piştî vê navbirê em vedgerin دنگ امریکا جافکانیەکە پێباوەریان و چاو ئاگاهیان برای مالپەر و پلاتفۆرمên میدیا civakîya dengê Amerîka bala xwe bidin pêzanîn û nûçeyên cîhanê. Bênere hêja krîza siyasiya Iraqê û rêyên çareseriyê li gel mîvanên xwe gotûbêj dikin mîvanên min Yasenas Xetab Umer û Diktor Samî Etrûşî siyasetmedar û endamê berlê Parlemana Iraqê ku her du jî herêma Kurdistana Iraqê be meran e Diktor Samî yanî ez warim ser tewerê rola Kurdan di vê krîzê da yanî gelek hinek dibêjin ku heger Kurdan li hev kiriba li ser kesê seroktiya Iraqê bike و دمیر رنگ ام نگیشته بنا وی قوناغی اف اخافتن یعنی جی رخنه یا کردان دبه چه خاص راسته زاین گاه سال هفتن بری همین چطور هم زاین وقتی مگوتی آلیت دا بگینان حکومت و دستور عراقی آماجه پید کرد و چه مگوتی لازمه توافق و سازان بیدن جاری او هجته که وقتی بیجن لای کردی رگ نکفتی کاسر و کمار کی بیدن
دفمنه به هیچ تکتی تورگرتن یا درست او همی جاراجی حوصا حکومت هاتی پکینان لازم ناف مالا شیعی جاری رگ بکویتن سر وزیر خود دست نشان بکتن چون کدی سوا کو توافق بیتویه چون هم همی زان سر وزیران یعنی شیعه شنیکا بین ناف مالا کردی که او سر کوماردی کی بیتن ویدا میدا بیتن جوره که بیشتر گیروبونش لای کرداویه بس کردی باشد زانشتن ناف مالا شیعی رگ نکفتیه لو ما بدل خوی بریاره دن کادی کن گهنه بریاره کو سر کومار بیت دست نشان کردن لو ما از بیشتر هیچ گرفت نتویری دایا که کرد گیرو بنیانه بس قال لك جرينجا او تماشا بيك ديو تبسيارا كو خطابي كريم سيناريو دهات يعني تش متوقعا نبتني موضوع حل برلمانيا بيجم لازم ما بيجي بيشافيت ما بيتن مسي سيناريو البرجافيت هين ايك شو او حل برلمانيا كو ممكن نينا اطار تنسيقي رازين ابو اگر ببايا ويدا ما مقتدى الصدر بريار داكو برلمانتارت وهمي سحب ببن تبیا با هنگی دمی حل پارلمانی هات باکرن بس وقتی بدیل توی هات ندست نشان کردن اونو که داخواست کردن که کرد و سنه دیسا استقلال پیشکش بکن بو پارلمانی دیت نام اوج حل نینه چاره سر نینه چکوی دمی داد شد اطار تنسیق و خیری وی جارکادی بیشن دک پارلمانتار دی بینن نیویدا و تا موضوع حل پارلمانی تقریبا هات دیر اخستن از مبارنینه بچش کلا بشین حل پارلمانی جیب کن مال بیری برای کاظمی آماجک خاله کیر يعني دبيشتن هردما نجهش نشاره سريه نشان حل بكن اس نشاره ميدا از استقاله بدم اگر او استقاله دا غيري دستوري ميدا برهم صالح و سر کومار دي جهه سر وزیران گریدن و هردما جهه سر وزیران گرد بوی هيا سر وزیره کی دیسا دست نشان بکتن بیب زغریده و کو همیلا انا راضي بکتن اوجی بوچ بو حلقه مؤقت حکومتک کاتی بیگ بینیتن تا هل بجاردن بینکرن خلاص یا يعني في سيناريو ده دكتور جاردن ديسا بحصه البجارتنين بيش وقت وي بباش بركو اگر البجارتنين بيش وقت شنبه ديسا عراق بر بفچونين لناف كولانان ديسا اميليتان ام بيجن چكدار در كف ناف كولانا و ديسا شرك در كف هوله افخال روني بو اسخاز مش جديد في در بايدا دكتور اشتبكم اوكو يعني اگر هاتو مالا شيعي الهفد كر العراقي قالوا كردين عراقي امادن الهفد بكن لسر كسي سروك يعني كانديد بكنج بو سروكتي عراقي بله بیتنامش روز اول کرد بابت که دانستاندن یا بابت که هر کی دویتن پتر دستخو و بینتن هزا خو نه بجمت کرسی دفمن کرسی بود لانه که وکی پارتی دموکراتی کردستان دیدنا من هندی مدید یا سیاست ها دفعه گرنگینه موضوع کرسی که ور بگیرین نه بس هزاوی چند دل بغداد ویتن یرش در سرهنده و دانستاندن بکتن دابشت هزا خود دیار بکتن بغداد و حتی دیجی دیار بو برز حل بو سیولان پیوندی دار شیعه بن آن سنه بن دینکیر داوین چاره سر کشو بیشن گریزا سیاسی بکن وید بین جارکاتی دفکاک مسعود یعنی وکو پارتی دموکراتی کردستان برنده پارتی دفی گلکا گرنگه هیزا خود دیار بکتن نه کرسی کل دفیا گرنگه دف من هر روزکا ویان تشیتن دانستاندن که بکت جارکاتی چه تنازلی بکتن یا رج بیتن بله بدیله که بدتا یکی نشتیمانی کردستان که امزان هر دو نوینر و واید هن وکو بر بجیر لما دف ما گرفتنینه بس تنه موضوع جاده جاشني حلقة أو تماشى بكري موضوع البرلمان كبهز أو استحالة يعني أو بينقافه هاتي دير إخستان كتب بيجي برلمان جارا كاتر انتخاري وحكومات يا بردام بيتن حكومات بيك بينتن بود 4 ساله يعني 3 سالة ماي أبى استحالة يعني جاشني همي لا راضي بوين ولازم برلمان كدي بيتا بيكينان وقتها هل بجاردن بيش وقت بينكرن بس جورا أو هل بجاردن في تشابيتن كيشل فيريه حلو برلمانية يعني حكومتك ما قد همي لا راضي بنبوشش مانجا آن مهك بو سالة بيك بينن ويدم بتشن برف هل بجاردن أفا يعني بابتي هل بجاردن هي إكلاهية تقريبا ما مست خطاب يعني ام دزانن بتايبتي بارتي ديمقراطي كردستان يعني حوال بندي بصدر مقتضى صدر تشيكر جبو كو ام بيجن وكو كتلاك دنافا برلماني ده بهستر انها ديارك او هنك يخبشون وذاك شين جبر هناك اي بسروان فاد بيجن كو ديار يعني صدر مقتضى صدر نريني اخوا زوتين جوهرتن او جي ناخوازن متخوازن حوال بندي كدن بعربي سنر تشي بكن افيك و تشاوب و قالوا د برجوانديه هوليري ده في درباري ده بله بخودی تماما يعني سیاست کردن پارتی و خالته بحث لیک داشت کی باشه چون خود هر صدری کساتی صدری زده نامین در سر خاله که دست نشان کردی زیبزی پنگاوت خود زیبزی ریکور بوچونت خود گهرید کو برابر
اگه تو مجوات تار صدری جوار گریش تسبیک عراقانی حتی نو که صدر زود کم ترین دم دا زورترین هلویست تبی یعنی برانبری خو کسی کو اولانه کو کل تار صدریه یتوشی کومکا کشابی کو صدر شیایی کو صدر کسی کو تیاره کو دیار بد کو برنیاز بت گورینه هلویستا بوی گلک نورماله بگورد بلام لانه کی کو پارت دموکرات کردستان کو نفوس خو هل کردستان کو العراق جی نابه کی باش جه کی باش تدهی بوچون امن اگر بردام باد گل الوست صدری رنگ توش هند کشن سیاسی با کو زحمت بله در کوید از ویا با کو پارتی بیند دکتنه پارتی بلکو حلبوسی جی از بوچون خو باش بینم تایبت جی بو لانه کردی گشتی یعنی نه بس کو پارتی اجبر کو چون دی اوان هلوستن صدری هی صدر بخواست بس باورم کمک واده پشیمانه لی ریکا زفرین و رازوکرناوی دست دانی نجاره کدیم تایبه جی وکیشان پارلمانتاری خوش پارلمان عراقش برنده دین و پارتی کرین و کدات شتی که باشه خراب نینه اگر او باشی کتد بحثاوی دکی ببه ما مستخطاب یعنی نزیکی سنا ببن بیتر بحث پارتی دکم و دمت تدبیجی ببه هوکار کو پارتی دموکراتی کردستان و یکیتین اجتماعی کردستان زودتر لسر کسی سروککی نو یا عراق لحف بکن؟ کشه پارتی ویکتی بچون آمن نکشه با دکتر سامی برونی بحث لکه کشه بچون آمجی پارتی ویکتی کشوال سر بتر پارتی شر لواندنا کرسی سروک کمار عراقت که زیادتر شر دزوینان آوی کرسی یعنی بو نشاندن هیبت اخوات عراق ده زیادتر نگه پارتی زاند چوا عراق دم پشت عراق نوید عراقاتی دا باشکرین سر توافقه یعنی نوع ما دموکراسیت توافقی واساجی کو پستن سروکاتیا کماری و سروکاتیا هرم و پارزگار کرکوک اول نابین کتی پارتی ده جاره کدی توافقه تاتین که نه با پارتی گلی کتی که بکات نوی گله کی آسانه اجبر کو پارتی شر لواندنا کرسی سروکاتیا کمارت که نک شر دزوینا نوی لواندنا شر کرسی ل داویجی دبه نبه هوکارج بو ام بجن ناکوکین تن جبر کو شیر وکار دبجن دما کو اف هر دو پارتی سرکل هف نکن رنگ کو باواکی نینی لسر هرم کردستانی سر سبروج هرم کردستانی وره وگراندن هر حال ام بردوام ل پشتی ناورکی برنامه هفترنگ برنامه کنری یا بشی کردی لدنگی امریکایی از لقمان احمد هر دو هفتی جارکی و بمگرکی ناو اختی چاندو و نرا رنگین بمرانه بینر هجام کریزا سیاسی عراق و رین چارەسەریە لەگەل میوانین خۆیان گوت و پێش دکن میوانین من یاسەناس خەتاب عومەر و دکتۆر سامی تروشی سیاستمەدار و ئەندامی بەریە پەرلەمانە عێراقی کو هەردووژی لە هەرێما کوردستانە عێراقی دمینن دکتۆر سامی یعنی ئەموارن سەر ئەم ببێژن تەوەرێ چارەسەریە vê کریزê وەک تەژی ئانی زمان کو سیناریۆ gelekن لرین چارەسەریە کو قاربن وان سینیۆران هەمی یانجی سیناریۆ هەری باش دەرخن پێش چییە یعنی ئەم بێژن ریەک هەیە کو ببێژن ها ئەگەر وا ببە وێ دەمێ وێ عێراق ji vê کریزê دەرکەوە جارێ من باوەڕ نینە هیچ ev girifte hel bibîtin ya çareser bibîtin eger layên Sadrê razî nebîtin. Rast te ragihandiye ku dîrkeftî siyasetê yan babetê siyasî dîrkeftiye bez medîtiye daxuyanê cida cida da helwîstê tuyê cida cida da ku her car besê wekî bijin siyasetê kiriye ya demkî bûye ne mawza ew êklayî kiriye ku siyasetî dîrkeftiye. لما ام فيتم زانين روت الصدري 2003 حتى نوكا او خدانا جدا عراقيه شيعيه يعني حزب سياسي جدا جدا هنا بهيزن سياسي جدا جدا هنا بيوندي جدا وهنا ولي وكو جاده ابتني روت الصدري شتن جاده بلفلفينيتن اگر افروكا بنوفي روتي كربيتن روت الصدري بري تشليا امام حسيني از بیشتر پیشتی چلیا حسینی تشیدن جوره کدیه جاده بلفلفینیتن ممکنه بناوی تیار صادری نکردم ناوی جاره کادی تشرینی یا بناوی هندک سیویلا وکی بیشتر خلق مدنی دارش تسر جاده و تده هر هزا خودیار کردن که از خودان هزم به من حکومت نایت بکینان مرجنینه او تیدا بیتان تیدا نبیدا بابت کدی او دیزوی تا قناعات خو کو او حکومت مؤقت طبعا یا کاتی
يعني ديتنامن او كاري برس مقتدى الصدر كات والرابط صدري كاتن همي برفندي في دابشيت هل بجاردن الدهاتي تكون بشتي شش مهانا ان صاله كي زتر نوفا كي جيتن ادفيتن كرسي كي زيادة تر بينيتن بابتنا او كونو كاو حكومتي بيك بينتن لو ما دافي جرينج نبو يا حكومتي بيك بينيتن همي جرى دافي او بجاده خرازي بكاتن ابجا يا جافري كي براستي وبشتي تشلينيه تشليا امام حسين تمام ببيتن او وفدي هاتي بيك اينان كو برز كاظمي دمال قال لاين سياسي جدا جدا ريش نخاري وركفتين كو سي كسان دست نشان بكن وكو برز عبادي والقال برز نشيل فان بارزاني وكو سروكي هرم كردستان القال حلبوسي كو سردان حنانه بكن وتا اوجد ظانن بي مقتدى الصدر نشن بريارك بدن حكومتك بيك بينتشار نشن ودفي او يعني وقت بيجي دفي او راضی ببه دوی کو صدر راضی ببه شخوا امریکا جید و درباره دا گوتبو کو دوی عراقی گوه بدن صدر يعني تشتكي بالکشه کو هلوستک واجه امریکا دردکه و ما مست خطاب دوی درباره دا اگر ام ببیجن راضی بونا صدر پیوسته و صدر جی رجد لسر آخوا کو دوی پرلمان وره هلوشاندن و هلبجارتن پیش وقت چه ببن و دمه او چاره سریه کو ام بحثا و دکن لکد من الگور خواندناته الگوره خواندنا من دمک دیجی گیرو کرن یعنی از بارم 2023 هی محاسه در باز کرد اینانو برناف کشمکش سیاسی و بناو حل کنی و حکومت کاتی في هر حال دم هيك چاره سری ده هر او بدبیا جاره کادین هالبجارتن بینه کرن راست صدر خدان جاده عراقیه بلا مش بينا كنت هاري تنسيقي خدان رصيف يعني شو شوستين عراقينا يعني واج لفينا كيل برانبري وهي برندات بينم جار سري هر او كوفل بجارتن بين دباره كرن جوه جرتن الصدري بلاي باوت بيام امريكا واونين كو او دي بش جوه بابجن قوام بجن الشيعي ايراني بتبتل جبرندات بجم جار سري او كوفل بجارتن دين دباره كرن بلام دهته جيرو كرن حتى بشتي هي واسية صلا بستو سير بشتي انجدا او جار دي برلمان وهالبجارتن دينا كرن تيار الصدري كي بحث لي كيري كو جاب اللي زيادة تربينت طبعا برانبري ويجي جاب اللي زيادة تربينت الا كو حل او جار كدي بند دوباره كرنا فالبجارتنا وجبشتي هالبجارتنا بينجي دوباره كيري نجي هر دفيا برف توافق ببچن حكومه تدورنا شخوا برسامد في درباره دا او اگر تو كرسي برسوان بدي ما مستخطب دوباره كرنا هالبجارتنان يعني تشتكي قلق جورا لسر عردين نايق وهرتن رنجا چند كرسي زيده وكيم دبن جاردن بيوستي بالهف كرنو ديالوجي هيا قالوا بيوست عراق باريدا بتشا و ام بيجن كذا هان بدا دما كذا كو انجام و هما ديار بن اگر تو كرتي برسوان بدي عراق بشت عراق نی هتانو که عراق تشتكينا نابي عراق زورينه ابا اكلايا غورينا دنگا غورينا رنگا غورينا كرسيا وهاد نخارج مارا كرسيا از بارم هیچ گورانکاری که العراق پیدا نکرد الا او دز ببن بو رازي كنا هر دولتين هرمي همجي دولتين زلهز ودناف عراق دجي هربو عراق توافقيه شناسيه عراقيه اگر چو گورانکارين جیوسیاسی چه نبن نه تا باش کردن دکتر حربوی خالد افجی در و قناغه دا ندیارن دکتر سامی هرچندی دما مگلکی کیما اگر تو بکرتی برسوافه پرسه بدی رولا اف نفش نو لعراقی هم زانن کس نو در که بون اندام پارلمان که وکیزی تفجر جوانان ل او بيجن گنجان العراقي چاو دکار رول که در درباره دبلیزه و بهله او پارتیین کلاسیکی بدن وان بدن عالی کی اگر تو کرتی برسوان بدی قصلا مستحيل اشين بيجم بارتين ابيت هاتنا بحث كان قال جرى روت صدري او ما جابيت كاتن كو بيشتي 2003 ابيت بيجن دسهالات ورقتي بوانين دوباره بنفا دبيت انتو نشي سروك وزيري دوباره بكيفا برز مالكي دوباره نبيت حيدر عبادي دوباره نبيت بس اكاد بيجي حزب العين السياسي بيشتي 2003 دوباره بنفا هذا مستحيل العراق تشكو او خدانه شنكستان او خدانه تنظيمات ورخصتن جنجت بحث كي طلازت بحث كي بيتفيا بين دمكي دا سياسته بكن وكي چون بيجن حزبك يان روتكي بيدا بكن دبشن ويرولي ببين دكتور سامي از دعوة لبرنت كم دهن داوية دما برنامه ياسناس خطاب عمر ودكتور سامي اتروشي سياسة مدار واندامي بري برلمان عراقي ونهردو جهري ما كردستان عراقي مرة بو جالك سباس بو دما
بینر هجا برنامه مجار و میوان لور بداویت تا جارکدن اصالح ده مجار خاطر خوشوت خازم و بمینن دناف خیر و خوشیده